Manchester City resmi memperpanjang kontrak Pep Guardiola. The Sky Blues menambah durasi kerjasama dengan sang manajer hingga 2027. Manchester City mengumumkan penandatanganan kontrak baru Pep Guardiola pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Kontrak baru Guardiola sekaligus mengakhiri spekulasi masa depannya di Manchester Biru. Pep dirumorkan hengkang seiring ancaman degradasi akibat tuduhan melanggar 115 aturan keuangan Liga Inggris. Pep Guardiola menjadi manajer terlama yang bertahan di Premier League saat ini. Dia sudah berkarir di City sejak 2016 dengan total 490 laga. Guardiola berhasil mempersembahkan 18 gelar, termasuk gelar treble 2022-2023, 6 gelar Liga Inggris, 2 Piala FA dan Piala Dunia antar klub. No. Simple as that. Don't tell me the reason why. Maybe the 4 defeat was the reason why I felt that now I cannot leave. And yeah, I felt the club still, want me or have the fact that they were together, and that's why we signed.